Bawa lori lagi. Saya dah kena sekali, nak kena lagi. Halo bang, saya nak tanya ni, betul ke warga abang bagi warga asing ni bawa lori? Ya, abang jangan buat tuduhan macam tu bang. Lepas tu saya tanya, dia cakap bos apa usah bawa? Saya ni supervisor je bang, jadi saya pun tak tahu. Okey, kalau boleh bang, tolonglah bang. Tak ada orang Malaysia ke nak bawa lori kita ni, lori sampah ni? Saya nak cakap pun tak tahulah bang, sebab kebanyakan dia macam tu bang. Okey, tak apa, saya rakam percakapan abang ni, video apa semua. Sebab saya pun tak cakap, kalau lebih-lebih pun saya tak tahu bang. Saya nak kena duduk juga. Dia cakap, ni pekerja abang cakap ni, cakap abang yang suruh bawa apa semua. Sebab driver tak ada. Driver dah berhenti kerja lah, apalah. Saya tak cakap macam tu bang, jangan buat tuduhan. Ni abang tanya pekerja abang. Baik, you cakap apa? Ini orang suruh bawa kan? Tak ada, ini kita ni sekarang ni. Okey. Kita dia punya. Okey. Kan saya punya bos lain. Asal lu tak nak call punya bos? Call punya bos lah. Okey. Ada lori. Betul lagi. Abang. Baik. Lu mau cakap saya berapa kali mau cakap. Saya cakap lu baik-baik tau. Lagi minta maaf. Itu hari minta maaf, ini hari ni minta maaf lagi. Berapa kali lu mau minta maaf? Kalau lu langgar orang macam, saya tanya lu. Sini tanya, sini tengoklah weh. Wajar betul. Lagi orang cakap elok, lagi lu main-main. Nombor yang sama, lori yang sama, KDEBS. Kalau kau jadi kelendar, orang tak marah lah. Panggil driver orang lain, Malaysia punya driver. Tak apa, you balik. You keluar, balik. Tak apa, balik. Dah tahu yang mau bikin kerja apa macam. Tak apa, you balik. Baik. Besok hari satu kali saya kasi lucan Saya tunggu ini jam You kuli cakap bos tak boleh bawa ini lori. You tak ada lesen ini lori, mana boleh bawa? Tolong kalau langgar orang macam mana lu masuk penjara? Bos mau tolong lu masuk penjara dalam Kita bukan mau sakit hati sama lu. Lu mau jadi kelendang saja. Jangan bawa ini lori. Malaysia punya orang 8 juta ada orang lesen lori tau. Berapa juta orang ada lesen lori Malaysia punya orang. Panggil lu punya buang angkat lah. You tak layak bawa ini lori tau. Berapa kali mau cakap pun tak